Hapreng kecing pakhang deka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA yiki kali kamai tourist ki badai na Shabar jela hakardam khla ki bonket iginawan chokai halor kan nongrim bakim dai ban rong shedu ki jaga chokai badai ban bu iginawan chokai ki jaga sa ban ki hotel nadu ka porsan baje menstap jong khandru trek nailu rajobsan lawan poi ki bor magister ba kumjo ki bor pulet hak jingilam ba penhun MCM subdivisional police officer Sora civil subdivision hak belami kecingenya ke bakato kan nipor hapreng chung u ba kinongilam ka association ba penhun long ki kinongilam ka association ban nom khang ki kali bat omdai ban bat slam ba IT ka lengkrap ki bla tho yak chingdawa ka association shegi dongnya kali tourist ki badai ni Shabar jela nakaliang kinongilam ka association ki laong bamenta ka singi ki aila di kinongnya kali tourist na Shabar jela ban balibo kinongan chokai ka chikasa chungki ba kin simpat di kali traishnong ban kit yaki sheki chaka chokai ambar rong di kali bar jela daga ba pen scam ki la pen pa kim khang ki kinongan chokai hendai ka nongrem chingdawa chungi ka long nak sarkar bakan thawla thawlanti ban pen emi ki banyak kali tourist ba kali kamai ki badai na jela आप अपना काम आपको अपना पैम्फलेट मिला है ना वो पढ़िए हाँ जो आपके साथ दे दिया दिखाइए वो पैम्फलेट आपको पढ़ना है बस आप लोग लिखिए पैम्फलेट आप लोग Om bang ngipang deh ki. kata it's on their will. That's what on their will. That's what Right now we give ya lum kat ni mut ya kerentang way armut eru I asal ke request ma to kami jangan ke dia kami jangan nadu ini sam ke pamflet kilek ba dengan tap penjurang kan ini nginum penjurang pamflet kimat lena you have no right to stop anyway okay ngin stop sir ka stop jangi kalau kumita we understand we won't stop the vehicle then what are you doing right now we just need to say them something now we need to explain them something now see you are performing your own duty then the pamphlet that's what you are no just distribute the pamphlet at least let us explain a bit they'll have they will the vehicle to read that's what I think they'll understand enough it's written in English I pamphlet what ngin persuatu dia ailat kita besar kalau kumni nginum penjurang besar nakaliak jangi pet nakaliak please request to sngap lam ika ika bangar request if you pet ngar request pet kumni sar ngi pesu thu lam yakini namar babenta kinong sim ko bugi bubun sar ngano pinadiang namon ma isong nakakali asam registered ASPE kani kakali registered AS anytime on the way kan jia kanu sar kini dai ka responsibility ka baka sarkar kan take action soy AKMTA nangkong namar bakali ba pipensange kon system action itu ngitip sar toy laga bisa action habang iya ya ka bahari sar umlile re ka tangan puna ngi kran ni tu sikran ni kini kadang sam pamphlet jumpi ka bapa mereka pipensange Islam ngim tisga Islam only 2 minutes 2-3 minutes will take time sir bisa okay ma'am you can go right now and when you reach hotel na take local vehicle from there please we request that and that's also your will okay if you are happy with that you take local vehicle if you don't happy you can stay with this vehicle only that is on your own risks okay please thank you kila ai pamphlet berkat kata kita ketak beliau banabar beliau tu badan Shabar ini no kila ban bubar kata last time orang ongi gini tu ongi gini nong lam tu ekonomi nong lada dia bat kali ini tahu nong asam ya gitu kena ki khon samla jungi baterai nursing baterai hospital baterai ki Jakarta fair baterai Puguhati kin orang ki ban mi nak mardor pin sko kumno la pi na pedeng jum ki la dadan ki para jum ki bahi jum ki pin sko kumno ya tu engai kata namar balik ni namar pindon ki bahi bahsan badan Shabar
sebar ke setiap jengki. Kam dai kum ta. Kata lah ngim khang sar ngim khang. Kan ni am, ka point ka don dem. Mangi badan hang ni am. Kamu dengan sahab su merang no. Halak ri Lah la jam. kamu ban imrau. Ya kata kan. Nai ngin nai lek kan kum gimrau. Oh, ya kata ngila sa penlong ikum kimrau dah sa. Ngimlong merau ra. Ngila along si sa ikum kimrau. Along sa kum kimrau Boleh ri la di jam. snow filong merau nomor pin snow ila di video merau. Aba dah ngila ika ngi sakang no. Isya khang Lek la. ada ko badai kan. Aku no kom tu. Ngili ka sarkar sir ngili Keren put pressure ano. Ngili ka sarkar company ang dasar haduk nyimbal sir mi hami madan dasar. Doing this will not solve your problem. Kani kajing mi madan jung pido kanum solve ko problem. Ngili kiranya ka sarkar company mentangin mi madan di phak jam ni. Di phak wan ni ka jumu ni sar ni. Kajing mi madan jung pi kani kan penhe susu kani ke isu. Ada ka penhe ada ka he ne karet ya kata sar ni bong sar. Ni kwa pat ya kata ka Kasket jung ile dai snap iwe jemprut man snap la re. Dada ki khang tang ke jemprut ka laitar ding ong dipingi ni sapoi tu ke juk mau bani hap kan tha rumah ban prendik. Ngadang ong kata. Saya ada tahu ke sini dulu. Mala don malala habis snap prut. Perkhat kan. sar kasih. To ilam ya kajak ben rio. Perkhat besar besar nilai. Lagi nasab tidak bagi guys diam sir tidak guys diam idon ki guys diam di sar banyak kali tu resu tiba besar pun salok besar ya kata hari perspi Dile ada kerukom ke badai. nilai hatu sar iwan Kani yang kajing jadi madan sar pi yang kam problem yahap re. iwan ani ngipin mi sar yang kata ka problem Maong don sa kanu komplain Dampen mi mapiru yo don gitu na pedeng gitu res kin susngap kin su observe pi kin ring video ki pa kan 10. kalau ada kata kajing pak jongki kan poin sekini kita Kan tendang pa skor ya pi padan. Kan kamu kita itu kan tak support san rekan dapat kajak ben rio Nado men Satu na me kata. ni kata Penhe sur di mu. Penhe sur basdang di mu. Meta ki Lai turis na kan. ki bawan ki basyong ye meta Kilo wan kan berbuat intimidated. untuk bekeran ni itu katut na ki na. Kami ha. Iya. Lek ada keburam ka akor sih. Habatin, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani karukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.